Pemirsa, anggota Satpol PP Kabupaten Gianyar memperkanti sarang Satpol PP Provinsi Bali. Antuk mualing laksanayang penerptian majeng krama sane memuruk perda. Petugas neptiang mengata pedagang lapak, spanduk, baliho, miwah banner ring margi bypass Ide Bagus Mantra. Kasatpol PP Gianyar Madewata Mausang peneraptian inucap kelaksanayang sangkaning kepangih pamuruk peraturan daerah. Dan san reklame sane keterptiang sangkaning nenten madue izin pemasangan sampun langkungin galah pemasangan tur wenten taler kuentenan nyani sampun nenten becik. Lianan ring punika petugas taler nereptiang reklame sane kepasang ring taru sisian margi agenge. Pemasangan reklame punika nenten anut ring Perda Gianyar nomor 15 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Petugas ngawawahin ring galah punika taler katreptiang dase pedagang lapak krama sane ngadol tanah urug selantang margi bypass Ide Bagus Mantra. Wentenan pedagang lapak miwah pedagang tanah urug punika kejantenang sampun memuruk Perda Gianyar nomor 15 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Selanturnyane anggota Satpol PP ngicen pembinaan majang pedagang lapak, mangdan enten malih mamuruk uger-uger sanes sampun memarki. Wirnaya Bali TV.